अफब खुनाई अमा सेंबदा मक्तबसिंगना चावरबा थौदांग लौरी मसिबु अैखोइना हिंगननबा होटनबा मथौ ताई हाइना एमएलए शेख नुरुल हसनना फोंदोखरे खेत्रीगांव केंद्रदा लैरिबा मक्तबसिंगी मकोक मथंग ताख्रबा महैरोय चहुम हेनबदा मजलिस ई मुसाकरा मणिपुरगी माइकैदगी खुदोलपोट पीदना पुकनिंग थौगतखरे थौरमदुदा खेत्रीगांव एसीगी एमएलए शेख नुरुल हसनना चीफ गेस्ट अमदी गेस्ट ऑफ ऑनर सिंगोइना एमवी अब्दुल करीम शेखुल हदीद एमवी कमलुद्दीन मजाहिरी MV Jainul Abidin, MV Abdul Warish, President Local Jamiat Ulama Ketrigaon Imphal East Manipur, Loinana Function Asigi President Oina Hafiz Ismail, Majlis E Musakara Manipur gi President na Sarukyaki, Loinana Thoramaduda Ketrigaon Maite Pangal United Clubs Organization gi Executive na chingba Miyoi Kayana su Sarukyaki. Minggu malam itu berbuat apa? Ustaz membuat orang sehingga kan datang hari ini juga. Hari itu pandangan berat kami, hari pandangan sehingga ini katakan, kamu sedang terkini, alhamdulillah. Hari itu pandangan sehingga di dalam makan masih sama sehingga boleh kita. Kalau asih jangan pandangan akhir, nasi apa sama sama ini. Apa penjelasan? Apa penjelasan apa? Malam muka masuk hari ini, masuk berarti suami, masuk sendiri. Oleh kerana kita makan ni, memang orang yang ada organisasi sini. Hari ini organisasi sini orang yang pun ada. Jika pun ada orang suria atas lawan, malu tak. Mewah amat mengenai orang muda, mewah amat mengenai orang muda. इतना सवाल तो मुस्तकिल दाखिला निकाला था सबसे पहले मक्तब हाजिरा फैक्ट्री ऐसे नसी आदम नसापुर मक्की मारा लेकिन तो ताबदी पूरे उम्मत गुमराह हो गई पूरे उम्मत गुमराह हो गई बापू मसकम लगा शामसु नबी मसकम लगा मसकम लगा अबू इंसानियत अबू नबी ini hajda hanya berbuat agama maktab atau maktab si atau pun maki Allah masalah apa Nabi masalah apa saya sudah tampang masjid itu pun ada kasih mana masjid itu orang lain hadra pun ini pun saya maktab ini banyak orang nah halaman yang kita kirim nanti, ada nasi mangkuk hamilnya, tiga nasi nasi, makai kursi, tunggu kursi itu makan kita maktab syarat ni, jisnya maktab bawah sana, maktab khatam berkata, atau berkata, umat ama khatam berkata sama, mandi, makai ini macam kita, Islam kita kiri, Quran kita kiri, hadis kata itu lagi, maktab lagi. Ini mana sih mesti momen ama, ini iman mereka, iman sekali lagi. Sudah ini dah sekarang persoalan ini dah dengan efektif. Ada maktab terkaki bersih, alhamdulillah. Kasih panitia, semua tinggal di. Ada hal tertentu maktab mereka. Selebas ada apa? Masih ada. Marang di maktab